Reka rero twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira umugoroba mwiza shuti bakunzi ba Top Kivu News. Kera kabaye rero AFC M23 nyuma yuko ivuye mu mujyi wa Uvira bimaze kuvugwa neza yuko bagiye no kuva mu mujyi wa Bukavu. Ayo na makuru akomeye cyane tugiye kubahereza. Andi makuru tugiye kubabwira nuko Maimai zifatanyije na FARDC ndetse na FDNB zagiye zikwirakwiza icyitwa mine mu bice byinshi cyane bihereremo intare za Sarambwe ni mwijoro ryejo, aho baraye ngo bakora iyo operation yo gukwirakwiza mine mu bice birimo Kamanyora. Ahandi hantu harimo ahitwa Poezero hari hasanzwe habarizwa abantu basirikare b'abarundi, ndetse naho bita neza ni hano umanutse werekeza hano imurenge. Aha naho ndaje mbabwira uko hitwa na makuru atugezeho neza cyane yemeza ko abasirikare b'abarundi bamaze gutega mine mu ibyo bice byose. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere nakire no mugenzi wanjye turi hamwe kugira ngo atugezeho andi makuru nawe atuzaniye. Yes, nibyo koko turagarutse muri aya makuru kuri uyu mugoroba tudatinze cyane. Reka tubabwire ko internet koko yamaze kuvaho 5/5. Nibyo twe twabibabwiye kare, internet turi kwavuga ati ishobora kuvaho muri Goma, Bukavu ndetse na Uvira hamwe muri aho ngaho. Ayo niyo makuru twe twakuriye, ariko aka kanya tuje kubibasobanura neza tubabwire ko internet yamaze kuvaho koko byanyabyo yavuyeho muri Uvira. Ibintu bimaze kuba ibindi ku mugaragaro. Nanone ingabo z'u Burundi zinjiye babishyize hanze, ntabyo kuvuga ngo baririrwa bagira gute ngo bihishira, noneho barabigaragaje. Abacancuro nanone bongeye kugaragara nanone mu mashusho binjira ahangaha muri Uvira kuri uyu munsi wa none, bari gukomerwa amashyi ku rwego ruri hejuru cyane. Abaturage bababwira bati murakaza neza. Ariko ese aba bacancuro baje kumara iki? Ko bagiye amakuru dufite bagiye kongera guhita basubirayo n'ubundi igitaraganya batari butinde ahangaha muri Uvira. Ibyo byose rero ugiye kuza ubisobanukirwa, ndetse n'impamvu nyamukuru ya nyanono dushyireho n'akadomo n'umucyo M23 yavuye hariya Uvira. Burya nawe yahavuye iri kurira, irira amarira menshi cyane, ivuga ati nta kundi birarangiye, muri hangana. Byose ugiye kuza ubisobanukirwa, ndetse no mu mugambi muremure cyane Wazalendo zacuze wo kwerekeza ahangaha muri Kamanyura, bakagira utuntu twabo bikorera. Byose uraje ubibone. Rero nta kindi tukwisabira ni subscribe ukore hasi kugira ngo tujye tubana 5/5 mu makuru tuba twaguteguriye. Nawe turabizi ubekene Pacifique turambure amakuru mu buryo burambuye. Rero amakuru yacu tuyahere hano mu mujyi wa Bukavu, aho hakomeje kugenda humvikana inkuru navuga ko ari inkuru itari nziza yuko M23 kera kabaye igiye kongera kuva no muri uyu mujyi wa Bukavu. Utingwiki rero amakuru arambuye byifashe bite? Ubundi M23 niye mpamvu iteye kuva hano mu mujyi wa Bukavu? Aya rero amakuru yakomeje kugenda akwirakwizwa mu baturage. Ubu tuvugana abaturage bamaze kugenda barira bavuga ati ese koko M23 natwe uradusize koko ubungubu uragiye udusize mwiricura burindi rya Wazalendo zamaze kuba zisesekara hafi kugera za Kamanyora kabisa, aho bamaze kuba bagenda bakwirakwiza nayo mamine. Anga rero ni ikinyoma cyakomeje kugenda gikwirakwizwa Bwana Fisi n'ikitwa Wazalendo ndetse n'abaturage butugara hano mu mujyi wa Bukavu, bagenda babwira abaturage yuko ngo bagiye kuva ngo hano mu mujyi wa Bukavu, ngo M23 ngiye kuvayo. Tubibutse ko kandi M23 mu minsi ishije ari numusi nejo ngira ngo niba ntibeshye nibwo bakoreraga inama Kamanyora. None abaturage batangiye kugenda bavuga yuko ngo AFC M23 ngo yamenyeshaga n'abaturage yuko bagiye no kuva no mu mujyi wa Bukavu. Ibyo bintu bikomeje kugenda bikorwa na za Wazalendo. Ibyo bintu ntago nge navuga ko atari ukuri. Ntago navuga ko atari ukuri, sinavuga ko nanone ari ukuri. Gusa burya ngo ntanduru ivugira ubusa, nta waruzi yuko nanone M23 yava ahangaha muri Bukavu, nanone muri Uvira. Nanone izi Wazalendo zashingiye ku ngingo igira iti uwategetse M23 kuva muri Uvira ni nawe ugiye kongera gutegeka na Bukavu nabo bakayisohokamo byihuse. Ese ibi bintu biraza guhera he koko nimba ari byo? Hari izi Wazalendo nazo zivuga ibintu gutya, kuko buriya nazo zigera ibwami zigakurura amakuru, zarangiza zikayagurisha gutyo kugira ngo zibone ko zibaho. Birashoboka ko wenda nabyo byabaho, ariko ibingibi gusa nanone twabiha amahirwe angana na 15%. Munabe amahirwe
15 ku ijana. muranyanga na gatoya na 15 ku ijana. Gusa ariko nubwo biri kuvugwa gutyo ntago ibingibi ari byo, ntago ari byo rwose. Nyine ni Wazalendo ziri kubivuga ku ruhande rwa 23 ntacyo barabivugaho, ndetse na Kinshasa ubwayo nta kirabivugaho, ndetse na Evariste Ndayishimiye n'abafatanyabikorwa be bose abamwungirije n'abatanga amakuru ari mu gihugu cy'u Burundi nta kintu barabivugaho, uretse za Wazalendo zonyine n'utwo tugarasha, nimba ari utugarasha nimba ari n'utugare bari kugenda babivuga gutyo. Hanyuma rero mu yandi makuru tubabwire ko ataraho gusa byarangiriye, Wazalendo zakomeje no kugenda zikora n'ibindi bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru ari kutugera avuga ko igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na Wazalendo n'intera hamwe nyine, ubwo urumva ni FDLR, mw'iri joro ryaraye rikeye ryo ku itariki ya 21 ngo haraye hatezwe mine zirenga 36 zose zatezwe n'igisirikare cy'u Burundi. Anga zikaba zatezwe Kamanyora, urumva, zikaba zatezwe Puezero, zikaba zatezwe Bibogobogo. Anga hose ni hafi n'iminembwe, ndetse nano muri Kamanyora hafi n'igihugu cy'u Burundi. Abasirikare rero bateze izo mine, bamwe baturutse mu Burundi, abandi bari basanzwe batuye haraza Bibogobogo, nubwo twirwaneho yari yarahafashe, ariko mu mashyamba yaho hari hakirimo abasirikare. Amakuru rero yamenyekanye nyuma y'uko mine zigeze kuri 2 zituritse, ariko ziturikana inka. Zaturikanye inka zigeze kuri 6 zose ziza kuhasiga ubuzima ahitwa Bibogobogo ndetse na Puezero. Hanyuma Kamanyora rero ni umuntu witambukiraga birangira imuhitanye. Ibi rero ni mu mugambi ukomeye cyane, mu mugambi karundura, umugambi navuga yuko n'ubundi musanzwe muzi neza ko izi M23 bari kuzihigira hasi hejuru, bamaze kuzifatira ingamba ku buryo budasanzwe, bavuga bati noneho tugiye kurwana urugamba rwa nyuma na nyuma. Ahangaha rero niyo mpamvu baravuze bati ahantu hose tugomba gutangatanga tukashyira igikorwa icyo cyo cyose. Izi mine rero bakaba baraziteze M23 bateganya yuko isaha n'isaha yakinjira, cyane ko bakinjira bavugaga yuko M23 iri bwinjire muri Uvira byihuse cyane. Ariko izi mine nabo bakazitega buhubutsi ku buryo bazitega mu nzira batitaye ku baturage, bagatega bavuga bati n'ubundi uwo iturikana imuturikane arakagenda ubusa. Hanyuma rero mu nzira, mu muhanda Sange, Kiriba, Remera, Runingo, icyo bice byose mbabwiye biri kumvikanamo amasasu muri uyu mugoroba. Ni nyuma yuko rero intare za Sarambwe cyangwa se AFC M23 bari imwibyo bice bahanganye n'igisirikare cy'u Burundi kivangavanze na Wazalendo ndetse n'abasirikare ba Tanzania baciye Mwenga, Fizi, Warungu, bakaza bakagera muri bino bice byombi, bakaba rero batangiye kurwana na M23 ku buryo bukomeye cyane. Ndetse bino bice byombi M23 amakuru ari kongera nuko yabyishubije gusa agace kitwa Remera kari na kure ya Ruvungi ndetse na Kiriba, aka gace kari kumvikanamo amasasu menshi cyane, bivuga ko ari za Maimai ndetse nabo bita Birozi Bishambuke. Abangaba nabayobowe n'umugabo bita Ngoma Nzito ndetse n'undi bita Imuri ya Kutumba. Uyu nguyu wari usanzwe ubarizwa muri Zawarikare, akaba ari mukiye muri Side Kivu, aho yaje gufasha bagenzi be guhangana, dore ko akekwaho ubuhanga n'ubuhangange mu bijyanye n'urugamba, dore ko yabayeho inyeshyamba kuva kera, ndetse akaba naziranye na General Sultan Makenga n'imitoreze ikaba ari hafi yimwe. Hanyuma bwana Fisi, nagira ngo wenda ayo makuru ntituyatindeho, ahubwo tunyarukire kwinginga ivuga ko General Neva ni Neva yategetswe na Gisekedi yuko agomba kohereza abandi basirikare kandi bakomeye, apana kohereza imbonera kure nk'izo yamuhaye ngo mu myaka 2 itambutse, ngo abasirikare bagomba kuza bagomba kuba biganjemo aba komando, urumva, na special force zara mu gihugu cy'u Burundi, zimwe zirwanaho rukomeye, niba abasirikare batabaraho rukomeye cyangwa se bagiye nyine handi babyananiranye. Abangaba rero nibo Kisekedi yasabye Neva ngo yuko aribo bagomba gukoreshwa kandi bakijyanwa mu rugamba rwo kujya kwigarura umujyi wa Bukavu, ngo mu gihe AFC M23 bitaremezwa neza ko irekura uno mujyi wa Bukavu.
nibyo agomba kumusaba ingabo nyine zikomeye cyane bitewe n'uko babonye ibyo M23 yakoze. Ashingira ko iyi ngabo zari zihari bwa mbere ntacyo zakoze kuko bazifatanye uriya mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu avuga ati rero nyoherereza izindi ngabo zikomakomeye cyane hafi nk'izifite ubumenyi bw'aba special force bakurinda, apana kuzana utungutu dutoya cyane. Ariko uyu mugabo Neva nawe ntago ari igicucu cyangwa se ikigoryi, ntago yapfa kohereza ingabo zikomakomeye cyane zirinda igihugu cyiwe cyangwa se nazo zimurinda, kuko azi neza yuko kugera hariya egare urupfu. Nanone kandi reka nkubwire ko n'ubundi nubwo bimeze gutyo, Wazalendo zifite umugambi ukomeye cyane ziri kwerekeza hano za Kamanyura kujya gufata iyi Kamanyura. Ari wo mugambi ubungubu zifite ukomeye cyane wo gufata iyi Kamanyura neza byuzuye, nkuko M23 nayo iyi Kamanyura iyimaranye iminsi. Bari kuyihigira ariko ntago biri bukunde. Hanyuma hari ingingo nibagiye kubabwira wenda mu gihe navugaga ari amakuru yo kuva mu mujyi kwa M23 wa Bukavu. Hari amakuru avuga ko Washington yongeye guhamagaza M23 kwitabira ibiganiro. Ushobora no gusanga Wazalendo zavuze ayo makuru zayabwiwe na Kinshasa ko mu biganiro biteganyijwe yuko M23 zasabwa kuva mu mujyi wa Bukavu naho. Kandi ibingibi bifatwa nk'umurongo utukura kuri M23 ko batarenga uno mujyi wa Bukavu bavamo, ko wenda Uvira bayivamo, Baraka bayivamo, ibyo byose za Mwenga za Mfizi bavamo, ariko kuva Bukavu ubwo ntago byaba ari sawa. Hanyuma twihuse cyane twigire ku yandi makuru. Biravugwa ko imiryango mpuzamahanga, urumva ngo twinjiye mu makuru ya diplomasi, imiryango mpuzamahanga yamaganye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi butonesha bamwe bukica abandi. Ahangaha bashingiye ku birego byatanzwe n'abanyamurenge ndetse n'amavideo yagaragajwe Wazalendo zica abantu, ndetse n'ubusahuzi bwabaye mu mujyi wa Uvira, ndetse n'abasirikare ba FARDC basinda bakanyara mu tubari. Urumva na amavideo ni ikirego cyatanzwe kikuri cyohererejwe hakurikiyeho n'ibimenyetso byinshi cyane kandi bifatika bigaragara by'amavideo kandi ya nyayo. Ahangara abanyamurenge bakaba barashinje Kinshasa kubahohotera, kubatwarira abana b'abahungu babo bakiri bato babajyana mu gisirikare, gufata abagore ku ngufu n'abakobwa no gusambanya abana nyine ku ngufu. Urumva ibyo ni birego byatanzwe n'abanyamurenge. Hanyuma M23 nayo igashinza Kinshasa kurasa mu baturage ntacyo yitaye kandi abaturage ari inzira karengane. Ibi ngibi rero bikaba byo byakomatanyijwe bigahurizwa hamwe, hanyuma imino miryango mpuzamahanga ikahita ibwira Kinshasa yuko bategetswe kureka ubwo bwicanyi ndetse no guhohotera igitsina gore. Ariko ibi ngibi tukabifata nkaho ari ibyavuzwe ariko bitari bukurikizwe. Hanyuma mu yandi makuru y'imirwano tubabwire ko Wazalendo mu bice birimo za Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru zakoze akazi gakomeye cyane mu bice birimo Nyabyondo ndetse n'ibindi bice birimo aho bita Mutongo ndetse naho bita Mukengwa, ndetse kuzamuka kugera hano hafi n'umujyi mukuru wa Masisi, kugera hano ku musozi n'ubundi uri hejuru ya Masisi, umusozi uri strategique, aho rero haberaga ibitero bikomeye cyane byakozwe na Wazalendo ndetse n'interahamwe zaturutse mu mashyamba ya za Rusamambo muri teritwari ya Warikare. Ibi bitero kandi M23 yasize ifatiyemo abasirikare batari bake cyane ba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'interahamwe, hari n'abasirikare FARDC bari bariyo. Ni ibitero byakozwe na za Wazalendo. Ni nyuma yuko Kinshasa atanze itegeko yuko abantu basirikare batagomba kuzigira bahereza agahenge M23 ku munsi bagomba kujya badefend igitero kizajya kigabwa kuri M23 mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bagende bababuza umutekano muri bino bice byose. Hanyuma imiryango mpuzamahanga igitandukanye ishinzwe ibiremwa muntu yikomeze kwandika ko M23 ikomeze guhohotera abaturage, hanyuma ibirego n'ibyaba byishe M23 izahindurirwe izina ndetse ibe yajya yakatakwa n'imiryango yose mpuzamahanga cyangwa se n'ibihugu byinshi bifite aho bihuriye n'ikiremwa muntu cyangwa se byita ku buzima nyine muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru tubabwire ko ahitwa Rubero, ndi kwihuta cyane kugira ngo wenda dusoze amakuru, tubabwire ko ahitwa Rubero kuva mu masaha mu gitondo kugeza amaginganga imirwano igiye gufunga iminsi 4 itaruhuka hano muri bino bice.
nyuma y'uko abaturage bose batuye muri teritwari ya Rubero bahunze, M23 afashe icyemezo karabutaka cy'uko igomba kurwana paka kugera Butembo ntacyo yitayeho. Niyo mpamvu yafashe intwaro nini cyane itangira gusheringa hitwa Musikenene, kandi mu 23 hano muri Rubero yafashe uduce tugeze kuri 2 tw'ingenzi twari tumaze iminsi twibasiwe n'ubutegetsi bwa leta Kinshasa n'abasirikare FARDC ndetse ni special hibu zisanzwe zikoresha bino bitwaro bya musahada. Muri Warikare ababirigi bakomeje kwiyongera ari benshi, aho hamenyekanye amakuru avuga ko hari abasirikare basanga 11 bamaze kuzanwa n'indege ya Rokobute. N'abasirikare bazwiho gutwara drone neza cyane ndetse n'indege za Sukhoi 25 mu bitero biziganza ahanini ahitwa muri Masisi ndetse na n'indi teritwari imwe ariyo rero M23 isigariyeho. Navuga ko ari teritwari ya Rucuro, ariko ikaba teritwari imwe muri teritwari zabanje gufatwa n'intare za Sarambwe. Hanyuma ibindi bitero bikazibasira Nyiragongo ndetse ibindi bikajya mu mujyi wa Goma. Ibyo rero ni ibyapanzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo byubahirizwe ndetse bishyirwe mu bikorwa. Hanyuma EAC na SADC birashinzwa ko ari byo ahanini bihanganye mu mujyi wa Uvira. Ikintu uracyumva? EAC na SADC biravukekwa ko ari bo bantu bahanganye. Ura EAC ni imiryango, EAC ni imiryango, ni umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Harimo SADC ni uburengerazuba. Harimo za Tanzania, harimo abo ngabo ba Joao Lorenzo, harimo South Africa n'ibindi bihugu byinshi ntagiye ndondora. Ni ibihugu bisanga 18 biri muri SADC. Ntago numva uburyo ki byaba bihanganye, ariko ngewe nuko nkuko bihagaze. So mutwemerere amakuru tuyasoreza hangangire ngo hanyuma tuze gusubirana breaking za mu gitondo. Hanyuma rero turabashimiye, mukomeze mugende munogerwa na gahunda zacu uko zigenda zikurikirana. Ikindi mwibuke gukanda subscribe, like, comment and share. Mukomeze mugende mubikora ku bwishi, hanyuma natwe amakuru tuyaguma tuyabagerezeho ku gihe. Nitwa Pacifique, dusubire mu masaha mu gitondo.